Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Uvek zafali poneka reč kad hoćemo da pričamo, dakle, vežbamo to da nam ne zafali reč. Evo, ja sam neke reči izbrisala iz rečenica i vi treba da pogodite koja je reč u pitanju. Prva rečenica koju prevodimo glasi: on je ranije živeo u Berlinu. Više ne živi, ali ranije je živeo u Berlinu. I početak jest hat in Berlin, znači fali nam da kažemo živeo i da kažemo ranije. Dakle, kako će to da izgleda, da vidimo prvo da otkrijemo reč ranije. Rano se kaže früh, a kad kažete ranije, onda je früher. Hat früher in Berlin i naravno na kraju jeste glagol, pošto ovdje je perfekat, glagol gelebt, gewohnt, ako ste stavili može i to. Also, wo hat er früher gelebt? Hat früher in Berlin gelebt. Jetzt lebt er nicht in Berlin. Jetzt lebt er in München zum Beispiel. Aber früher hat er in Berlin gelebt. Früher hat er in Berlin gelebt. Dakle, früh, rano, früher, ranije. Kad hoćete da kažete da se nešto ranije dešavalo, da ste vi nešto ranije radili, da više ne radite. Früher habe ich viel gearbeitet. Jetzt arbeite ich nicht so viel. Früher habe ich viel gegessen. Jetzt esse ich nicht so viel. Dakle, früher, ranije. Broj 2. Avion, sledeće sada. Flugzeug landet jetzt. Skoro pa potpuna rečenica, međutim ostavila sam ovde da odredite rod reči Flugzeug. Znači određen je član u pitanju, rod je srednji i član je das. Znači ko sledeće? Das Flugzeug. Werkzeug, Flugzeug, znači sve što ima Zeug u sebi je srednjeg roda. Also, das Flugzeug landet jetzt. Das Flugzeug landet jetzt. Ok, idemo broj 3. Ova majica nije skupa. Das T-shirt ist nicht skupa. Kako se kaže skupa? Se kaže teuer. Das T-shirt ist nicht teuer. Nije skupa. Dakle, kako je ako nije skupa? Može da bude billig, je li tako? Jeftina. A može čak da bude i da neko deli za džabe, kako bismo rekli da je kostenlos, frei, umsonst. Dakle, es ist billig, es ist nicht nur billig, sondern auch kostenlos. Ne samo da je jeftino, nego je besplatno. Okay. I nije teuer, nije skup. Broj 4. Vaš auto je već spreman. Dakle, kod mehaničara ste ili negde i oni vam kažu da je vaš auto spreman. Auto, das Auto ist schon fertig. Mein Auto. Ja, vaš auto. Dakle, ne kažu dein Auto, već je formalni način obraćanja. Persiramo, Sie ste vi, a vaš auto se kaže ihr Auto. Ta ihr zamenica stalno unosi neki nemir u učenje nemačkog. Pa kad smo već tu, ja sam već radila jedan klip sa tom IA zamenicom, ali sad još jednom samo ukratko, kratko za čas da vas podsjetim da ovo IA znači njen, IA auto može značiti njen auto. IA kad je veliko, ovdje je veliko svakako pošto je na početku rečenice, ali gde je usred rečenice IA bi se pisalo malim. IA veliko je vaš auto i plus na ovu zamenicu IA ćete naići i kad je u pitanju dativ zamenice ženskog roda sie. Sa njom, zum Beispiel, ćete reći mit ihr. Ich gebe ihr, dajem njoj. Ich gratuliere ihr, čestitam njoj. Dakle, to jedno ihr ima još više značenja. Dakle, vi se sada zapamtite, ihr je vaš, persiranje, ihr je njen i ihr je dativ, njoj. Ili sa njom. Okay. Dakle, ihr Auto ist schon fertig, broj 4 završeno, broj 5. U 1 imamo pauzu za ručak.
evo 1, ua, haben wir, dobro. Znači treba nam ovo naše u 1, u 2, u 5, u 10 se kaže Dakle, ispred sati, zwei, 3, 4, ua, uvek stoji slično kao kod nas. Kod nas je u, a kod njih je znači jedno slovo više. Dobro, kad imamo wann haben wir was, pauzu za ručak, treba ovde jedna reč u nemačkom, naravno, oni sve to spoje, Mittagspause, znači ti pauze ručak, pauza, Mittag, podne, Mittag, Essen, ručak, Mittagspause, pauza za ručak. Okay. Broj 6. Da li si uključio kompjuter? Hast du den Computer, dakle ovdje sam ostavila ovaj uključio. Sa schalten, nećemo sa machen, sa schalten, eingeschaltet. Hast du den Computer eingeschaltet? Znači einschalten, uključiti neki gerät, neku spravu. Isto naravno pazite i na ovaj ovdje den Computer. Znači on je der Computer muškog roda, ali uključujem koga šta. Akuzativ den Computer. Kako ću da kažem uključujem kompjuter? Sa einschalten. Ich schalte koga šta? Meinen Computer ein. Zapišemo. Ich schalte meinen ili den Computer ein. Znači neko pita hast du den Computer schon eingeschaltet? Ti kažeš nein, ich habe meinen Computer noch nie eingeschaltet, aber jetzt schalte ich meinen Computer ein. Evo sada ga palim. Jetzt schalte ich den Computer ein. Einschalten. Broj 7. Radi šta hoćeš. Radi šta hoćeš. Dakle, u pitanju je imperativ. Radi, čitaj, uči, čuti, idi, spavaj. Znači, kad dajemo nekom naredbu, u tom slučaju, dakle, u drugom licu jednine, ne koristimo zamjenicu du i od glagola u prezentu, u kojem slučaju machen, machst, odbijamo st. Dakle, ostaje nam samo mach. Znači, du machst je ti radiš, ali ako nekome hoćemo da kažemo radi, skidamo du, znači ne treba nam zamjenica i ne treba nam ovaj nastavak st. Mach, radi. Šta želiš? Was du willst. Mach, was du willst. Es ist mir egal. Du kannst machen, was du willst. Možeš da radiš šta hoćeš. Broj 8. Radio sam do 7 uveče. Ich bis 7 Uhr abends. Bis 7 Uhr abends je do 7 uveče, znači nam u stvari fali samo radio sam. Dakle, na drugom mjestu pomoćni glagol. I habe, na kraju glavni glagol, particip je gearbeitet. Ich habe gearbeitet, radio sam. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Dakle, sve što ubacujemo mnogo, do 7 sati, juče, bilo koju prilošku odredbu, za vrijeme, mjesto, način, ubacujemo između pomoćnog glagola i glavnog glagola. Ich habe gestern bis 7 Uhr abends gearbeitet. Broj 9. Da li ste dobro shvatili ovo pravilo? Persiranje, znači da li ste vi dobro? Haben Sie gut, ništa drugo nemamo. Znači, da li ste dobro shvatili ovo pravilo? Što ćemo ovdje da stavimo? Ovo pravilo. Dakle, ide pitanje haben Sie, objekat, diese Regel, ovo pravilo i dobro shvatili gut verstanden. Znači, regel je die Regel, ovdje u akuzativu ne menja oblik, diese Regel. Haben Sie diese Regel gut verstanden? Ja, ich habe diese Regel gut verstanden. Oder nein, ich habe diese Regel nicht perfekt, nur ein bisschen verstanden. Können Sie
možete li vi diese Regel bitte wiederholen? Da ponovite ovo pravilo, weil ich diese Regel nicht gut verstanden habe. Können Sie die Regel wiederholen, weil ich die Regel nicht so gut verstanden habe. Juče sam poslao paket. Ich habe gestern ein Paket poslao. Geschickt. Schicken, poslati. Ich habe etwas geschickt. Nešto sam poslao. Was hast du geschickt? Ein Paket. Ich bin, išao sam, ich bin zur Post gegangen, in die Post gegangen, znači išao sam u poštu, ich bin gegangen und ich habe ein Paket geschickt. I poslao sam paket. Hast du einen Brief geschickt? Nein, ich habe keinen Brief geschickt. Ich habe ein Paket geschickt. Znači, brief je muškog roda, pa tu moramo da pazimo na akazativ. Hast du einen Brief geschickt? Nein, ich habe ein, srednji rod, ein Paket geschickt. Sljedeće, nikada u životu nisam pušio. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Geraucht. Rauchen. Geraucht. Partizip 2. Noch nie. Nikada. In meinem Leben. Pazite na M, dativ, srednji rod. In meinem Leben habe ich noch nie geraucht. Hast du geraucht? Kako bismo rekli ono sa početka, ranije sam pušio. Früher habe ich geraucht. Jetzt rauche ich nicht. Früher habe ich geraucht. Jetzt rauche ich nicht. Broj 12. Oni su ostali dugo kod njega. Sie lange bei ihm. Dugo kod njega, oni. Znači, treba da prevedemo ostali. Glagol je bleiben. Sie, šta ćete staviti ovdje? Nie haben. Nie haben. Dakle, prošlo vrijeme je, ali glagol bleiben u perfektu traži sein kao pomoćni. Sie sind, ne sie haben. Sie sind lange bei ihm i particip od bleiben je geblieben. Geblieben. Sie sind lange bei ihm geblieben. Ich bin nicht lange geblieben, aber sie sind lange geblieben. Dakle, bleiben, iako je mirovanje, znači nije kretanje ni promjena stanja, je da kažemo izuzetak od tih glagola, jer zahteva sein kao pomoćni glagol. Ich habe gekauft, ich habe gegessen, ich habe gelesen, aber ich bin geblieben. Okay. Broj 13. Živeo sam u ovoj ulici kada sam bio dečak. Ich habe, znači nije ich bin, zato što je glagol živeo. Sad nam treba u ovoj ulici. To sam samo ostavila. Padeži. Dakle, wo, dativ. Ulica je die Straße. Die prelazi u der. Ili diese prelazi u dieser. Dieser. Znači da će ovdje biti ich habe in dieser Straße gelebt. Aha, i ovdje nam nešto fali. Ich ein Junge war. Treba nam ovo. Kada sam bio dečak. Bio sam dečak u nekom trenutku u prošlosti i to se završilo. To je bilo samo jednom. Znači, to je ona reč. Kada, jednom u prošlosti. Als. Dakle, uvijek kad hoćete da kažete kad sam bio mlad, als ich jung war. Kad sam bio tamo, als ich dort war. Kad sam je video, als ich sie gesehen habe. Znači, als kada, u prošlosti desilo se jednom. Als. Nije wenn, nije wann, nego je als. Also, wo hast du gelebt, als du ein Junge warst? Ich habe in dieser Straße gelebt, als ich ein Junge war. Ako hoću da kažem živao sam u ovoj kući, ich habe in diesem Haus gelebt. Zato što je das Haus. In diesem Haus. Ali ako je Wohnung, opet će biti kao Straße. Ich habe in dieser Wohnung gelebt, als ich
ein Mädchen war. Ova boja ti izvrsno stoji. Diese Farbe, dir, ausgezeichnet, izvrsno. Znači treba nam ovdje glagol na drugom mjestu. Steht dir. Diese Farbe steht dir ausgezeichnet. Steht, stoji. Die Farbe steht dir. Ausgezeichnet, toll, super, sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Sljedeća. U dnevnoj sobi se nalazi samo kauč i mali sto. Gdje? Dativ. Das Wohnzimmer, srednji rod. Dakle, kako će biti u dnevnoj sobi. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Steht nur ein Sofa und ein mali sto. Ein Tisch, jedan sto. Šta ćemo ovdje staviti? Klein, je tako, mali. Ali da li će samo ostati ein klein Tisch? Ne zvuči. Dakle, u nominativu ein Tisch, ali ako hoću da stavim pridev i da objasnim kakav je tiš, moram da ga označim da je muškog roda. Dakle, moram da kažem ein kleiner Tisch. Ein kleiner Tisch steht im Wohnzimmer. Ein Sofa steht im Wohnzimmer und ein kleiner Tisch. Dakle, obratite pažnju na nastavak R. Idemo na broj 16. Želeo bih da večeram u skupom restoranu. Also, ich möchte, ja bih želeo. I šta imamo? Imamo restoran i imamo zu Abend. Dakle, treba nam da večeram prvo, ali prethodno nam treba skup restoran. Dakle, ich möchte, ja bih želeo, u jednom skupom restoranu. Also opet wo, dativ, restoran je das Restaurant, kako ćemo reći u skupom restoranu, in einem teuren Restaurant. Wo möchtest du essen? Ich möchte in einem teuren Restaurant zu Abend i na kraju naravno ostao glagol. Essen. Ich möchte in einem teuren Restaurant zu Abend essen. In einem teuren Restaurant. Broj 17. Mi smo pričali celu noć. Pričali smo celu noć. Wir die ganze Nacht. Pričali. Šta će stajati ovdje? Wir haben die ganze Nacht. Sad geredet, gesprochen, gequatscht und so weiter. Plaudern, časkati. Moramo odmah da krenemo, da li si spreman? Wir gleich gehen. Wir moramo, wir müssen gleich gehen, wir müssen gleich gehen. Bist du? Naravno, fertig. Bist du fertig? Da li si završio sa poslom? Da li si sa poslom fertig? Bist du? Arbeit je die Arbeit mit der Arbeit. Dakle, u dativu. Bist du mit der Arbeit fertig? Ili ako persiramo nekome, onda kažemo sind Sie mit der Arbeit schon fertig? Jeste već završili sa poslom? Sind Sie mit der Arbeit fertig? I posljednje za danas. Ja živim u blizini posla i zbog toga idem pešice. Ich wohne von der Arbeit, deshalb gehe ich. Znači, treba nam u blizini. In der Nähe. Ich wohne in der Nähe von der Arbeit. Und deshalb, zbog toga, iza deshalb odmah glagol, gehe ich pešice. Dve reči. Zu Fuß. Ich wohne in der Nähe von der Arbeit, deshalb gehe ich zu Fuß. I sada mi samo dozvolite da vam pročitam još ovih 20 rečenica koje smo naučili, nadam se. Prva. Er hat früher in Berlin gelebt. Druga. Das Flugzeug landet jetzt. Das T-Shirt ist nicht teuer. Ihr Auto ist schon fertig. Um 1 haben wir Mittagspause.
Hast du den Computer eingeschaltet? Mach, was du willst. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Haben Sie diese Regel gut verstanden? Ich habe gestern ein Paket geschickt. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Sie sind lange bei ihm geblieben. Ich habe in dieser Straße gelebt, als ich ein Junge war. Diese Farbe steht dir ausgezeichnet. Im Wohnzimmer steht nur ein Sofa und ein kleiner Tisch. Ich möchte in einem teuren Restaurant zu Abendessen. Wir haben die ganze Nacht geredet. Wir müssen gleich gehen. Bist du fertig? Bist du mit der Arbeit fertig? Ich wohne in der Nähe von der Arbeit und deshalb gehe ich zu Fuß. Ok, uspešno završenih 20 rečenica. Naravno, lajkujte video i pretplatite se na kanal ako još uvijek niste. Vidimo se u narednom klipu. Ćus!